Josip, drago mi je što mogu razgovarati s tobom i sedimo tu u kafani u samom centru Ljubljane i dobro se provodimo, a koliko znam i ti koji imaš vlastitu izdavačku kuću imaš planove da ove jeseni otvoriš i knjižaru i neku kafanu, tako da će to možda biti neki centar sličan ovom gdje ljudi mogu da se druže, pričaju i istovremeno i čitaju. Ja se nadam, dakle, jedan od ciljeva kafići knjižara bi trebali biti otvoreni u septembru, u rujnu i nadam se da će biti mjesto gdje će se ljudi skupljati, gdje će moći čitati knjige, kupiti knjige, posuditi knjige i pritom popiti dobru kavu ili dobro pivo. Jedan od ciljeva zapravo sam zamislio to kao mjesta koja sam sam volio kao student. Zamislio sam to kao mjesta koja su mi, kada sam učio, kada sam tražio mirno mjesto za čitanje knjiga, ta mjesta su mi puno značila i želim otvoriti takvo mjesto za nove studente, za naravno sve ljude koji su zainteresirani za knjigu i književnost. A inače, imati vlastitu izdavačku kuću na hrvatskom nije lako. Mislim, teško se proživi i ti kao neke državne kuće ni ne postoje, treba biti to privatna vlastina, a i ti si uložio u to neki vlastiti novac, čak i novac koji si zaradio na kvizovima. Pa da. Dakle, tako da je u tome i neki kazart već u početku. Pa je, to je ono što Englezi kažu high risk, high reward. Dakle, naravno uložio sam svoj novac jer zapravo jako je lijep osjećaj raditi sam za sebe i raditi ono što voliš. Tako da mi nije žao novca koji sam uložio. Naravno, rizik je velik, ali istovremeno ako to uspije, tada bit ću sam svoj šef, imat ću posao koji volim i ako mogu živjeti od toga, to je naprosto fenomenalno. A naravno, izdavačku kuću u Hrvatskoj, pa da, mislim, kako da kažem, nije najisplativiji posao koji možete imati, ali definitivno jedan od ljepših poslova, pogotovo ako radite kao urednik i prevoditelj. A trudiš se da izdaješ prije svega knjige u prevodu, ne toliko domaće književnosti? Pa da, u pravilu mi objavljamo većinom knjige u prijevodu, iako objavljamo i nekoliko domaćih autora. Svake godine imam 2-3 hrvatska autora, ali u praksi se trudimo dakle, na hrvatski prevesti neke od najvećih suvremenih imena svjetske književnosti. Da kažeš dosta literature na portugalskom jeziku iz kojeg prevodiš još fali, čak i nekih klasika, a pogotovo možda iz nekih do sada ne toliko poznatih literarnih zemalja kao što je Angola. Naravno, to mi je jedna od glavnih područja interesa. Moj diplomski rad je bio prijevod knjige Luandina Vjere, zapravo angleskog klasika. S time vrlo je malo književnosti iz luzopone Afrike prevedeno na hrvatski jezik. Tako da jedan od ciljeva mi je svakako, zapravo već sam na neki način pokrenuo tu biblioteku, iako ona nema ime službeno, u kojoj prevodim suvremene autore koji pišu na portugalskom iz Portugala, Angole i Mozambika. Ono što nam uopšte najviše fali je ovaka opuštena atmosfera kao što je tu, jer koliko znam i na hrvatskom je presija velika, teško se proživi i prevodima i pisanjem i kritikom, ali jedna svetla strana je taj festival europske kratke priče o kome smo već nešto razgovarali, jer povezuje ljude i možda je to pravi put da se više povezujemo jer to nije kao neki konvencionalan festival. Pa da, to sam izdvojio kao jedan od festivala koji su meni najdraži. Dakle, u Hrvatskoj postoji nekoliko bitnih festivala knjige. Prije svega bih izdvojio festival svjetske književnosti i sajam knjiga u Puli, koji su zaista veliki, kvalitetni, imaju sjajne autore. Međutim, ono što ja najviše volim kod festivala europske kratke priče je ta
ta opuštena, neformalna atmosfera u kojoj se zapravo volonteri, studenti, prevoditelji i pisci svi sudjeluju zajedno. Dakle, tu nema neke, da tako kažem, klasne ni bilo kakve druge podjele. Tako da taj tip zajedništva je ono što, mislim zajedništva, taj tip komunikacije je nešto što bih svakako izdvojio kao posebno važno i mislim da je to ono što bismo trebali više njegovati, a ne toliko možda ovaj klasični ex katedra model festivala i književnih događanja. A unatoč teškim uslovima, u ovo vreme rađa se dobra literatura i na hrvatskom. Sad si bio još si u nekoj komisiji za najbolju hrvatsku prozu prošle godine i rekao si mi da si pročitao neki roman koji je po tvom mišljenju najbolji hrvatski roman prošlih 15 godina čak. Pa da, mislim sad, naravno teško mi je govoriti o nekom konkretnom broju godina, ali da, dakle, zaista dugo nisam pročitao tako dobar roman kao što je Mladenka Kostonoga, Želimira Periša. Po meni to je jedan od onih rijetkih romana kakve književnost dobije svakih par godina i drago mi je da sam, mislim, zapravo nisam ga pročitao sam ga još ranije, ali sada mi je došao na stol i u tom svojstvu u Komisiji Ministarstva kulture. A tema je, mislim, kao metaforički, a malo, čak možda historijsko tačno, to je istorijski roman i govori o vješticama u hrvatskom društvu, ali vjerovatno kao parabola, metafora, čak u suvremenom odnosu prema ženama. Roman zapravo prati lik jedne žene u 19. stoljeću i njezinu tragičnu više manje sudbinu, dakle, odnosno njezinu potragu za sinom, svojim sinom, i način na koji ljudi tretiraju žene koje žive same i koje nisu, dakle, dio konvencionalne, dio društva, recimo to tako. Tako da na neki način, da, roman je fenomenalan komentar onoga što upravo sada se događa u hrvatskom, a mislim i u slovenskom društvu, odnosno ovih novih, pa tako da kažem, neofašističkih tendencija i pokušaja da se marginaliziraju društvene skupine, kao što su azilanti, kao što su LGBTIQ populacija, kao što su Romi. Tako da Periš je tu obradio sjajnu temu, istovremeno bivajući jako suptilan i jako otvoren. Dakle, kroz jednu fenomenalnu alegoriju, mislim, sjajno napisan roman i to što ste spomenuli, dakle, radi se o jednoj kombinaciji fikcije i fakcije, odnosno on sjajno kombinira detaljno istraživanje o 19. stoljeću sa fiktivnim likovima, događajima i recimo to tako pozadinama. Tako da da, u hrvatskoj književnosti se u zadnjih par godina događaju zanimljive stvari. Naravno, uz Želimira Periša svakako bih spomenuo i Kristijana Novaka, koji mislim da je i preveden na slovenski. Črna mati zemlja i Ciganin, ali najljepši su sjajni romani, koji su također, mislim da je Novak sigurno jedan od naših najprodavanijih autora u zadnjih par godina. Naravno, i sad smo dobili cijelu jednu novu generaciju mladih pjesnika, zapravo pjesnica prije svega, koje pišu sjajno. Dakle, naravno, tu bih možda prije svega spomenuo Moniku Herceg, Martinu Vidajić, pa eto, evo, spomenuo bih i da recimo jedna od naših, po meni, najboljih pjesnikinja, Marija Andrijašević, je upravo napisala svoj prvi roman, koji željno iščekujem i mislim da će biti sjajna, jer njezina prva zbirka za koju je dobila Goranovo proljeće za mlade pjesnike je označila na neki način novi tip, ulazak novog tipa poezije u hrvatsku poeziju, tako da vjerujem da će i roman biti sjajan. Tako da zaista ovih se par godina, zadnje možda 3-4 godine se zaista događa dosta toga zanimljivog u hrvatskoj književnosti. A za časa svog boravka u Ljubljani, za vrijeme svog boravka u Ljubljani, povezao si se, koliko znam, prije svega Ljažom Koprivnikarem, koji isto kao ti je stručnjak za portugalsku književnost, on čak živi i predaje tamo u Lisboni. Vjerovatno će tu krenuti neka saradnja za budućnost. Pa, ja se nadam i iskreno vjerujem da hoće, jer mislim da kroz taj tip, mislim da ako zajedno koordiniramo događaje festivale, možemo imati jednu zaista sjajnu regionalnu suradnju po pitanju dovođenja autora, po pitanju organizacije festivala, čitanja. Koliko znam, Aljaš sad radi na antologiji suvremene portugalske poezije, što je, dakle, nešto fenomenalno, jer upravo u Zagrebu mi trenutno radimo na antologiji suvremene portugalske kratke priče.
Tako da vidim da se neke slične tendencije događaju ovdje i doma u Zagrebu i da, naravno, bilo bi recimo fenomenalno da sad te projekte prenesemo pa da mi napravimo isto tako antologiju portugalske poezije, a da se u Ljubljani napravi antologija portugalske kratkih priče. A možda će se nešto tako desiti već za ovogodišnju Biljenicu? Ja se nadam, kažem, nažalost nisam imao priliku pričati još sa ljudima koji organiziraju festival, ali nadam se da hoću, ali Aljaž je obećao povezati nas, tako da vjerujem da će se i tu stvoriti jedna dobra suradnja. Hvala ti za intervju. Hvala tebi. Evo, pa